Salam alaikum, la famille de la spiritualité. Nawna silli thérapie meren salmina nokko ka wondon me anditinayo hande kadi hidon ka derol nawna silli thérapie depuis Conakry. Ala ko tampini en leydi bale hewtiti angal faamugol no Allah gollirta non. Bay kam mo faamali no Allah gollirta non o sikkay Allah ko bani Adam. Merci Al Mubarak, ça fait longtemps. Kadiatou Diallo, salam alaikum. Mo faamali yewtereji Allah ɗin ko yewtereji yottinɗo yewtereji Allah ɗin o faamata. Kono noon aduna on sa hibbanali garto a hibbana e gelle, sa waɗanali hoorema a waɗana e tanama, sa jaɓali gonga kan a jaɓay fenande nde. No a wonata ka hoore leydi ɗo tawata ala e nder kan. Siko wonu tun sa heɓi duuɓi capanɗe nayi, sa heɓi duuɓi capanɗe nayi ma innen duuɓi capanɗe tati ma a fecci gurdam maɗa, si a jaɓali gonga kan ko kan gonga kan warayma. Oui, ko kanka warayma automatiquement. Oui. Si a jaɓali gonga ka ñamiteji ma parce que a 30 ans ma a 40 ans hara ya andi ko honɗum e ñamiteji wondamma e cellal e ko honɗum e ñamiteji wondanama e cellal. Hara hande kadi kado mo jonnanaɗa on heyre ma nden e ɓooƴe ma ɗen, hande kadi ko an dankoto heyre ma nden danko ɓooƴe ma ɗen. Atto ɗum ko kanje woni ma dankade, ko kanje woni wadde effort. Atto ɗum ko ngandi ma ɗin, ko gite ma ɗen, ko noppi ma ɗin, ko kado jonnaɗa ko kañum woni wadde effort. Kala e tuuɗele ko naaduɗa ka nder ɓandu ma gollante parce que no waɗa e muɗum ɗo ya andude, ɗo ya sendidirde nano e ñaama. Sa heɓi noon duuɓi capanɗe nayi, duuɓi capannayi wata hakkille mo wonu e chiffre e nombre e limore nde, yo hakkille mo wonu e ɓendugol ngol e iwgol e ɗayre. Koko andunoɗa, koko yi'unoɗa wonɗa yi'itade sa heɓi duuɓi capanɗe nayi ma duuɓi capantati. Hande kadi ko gonga kanka yafota ton, kala kam mortiɗa ɗon ko kanko ko gonga kan warayma. Sa heɓi duuɓi capanɗe nayi haray ko ɓuri hewde kon a andi ko honɗum woni bani Adam. Haray a andi ko honɗum woni bani Adam. Siko fenowo haray a yiidi e mum, siko ngujjo haray a yiidi e mum, siko janfotoɗo haray a yiidi e mum, siko ɗaynowo haray a yiidi e mum. Si tawi a wawali suɓude ɗi expérience ji, ɗi relation ji ɗi rewɗa e mum, a wawali suɓde ko homɓe wawata yaadude gurdam maɗan, hande kadi mo fottata e mum on c'est l'extermination, o lannete woni complètement. Non, tu n'as plus de défense. Wona Allah woni ko wallayma, na hakkille maɗen, wona ɓernde maɗe, na personne ne là maintenant, goto yafanta kam. Merci Hassim Diallo, merci Al Gassim, merci, partagez le live. Donc haray pour waɗi si o tigi jaɓali la réalité gonga kan e fe gurdam makko ɗan, o wiye joni mo yani e dépression wiyeteɗo découragement, c'est-à-dire o yana e ɓittendi wiyeteɗo angal wakkilagol hande kadi mana taƴagol. Merci Amadou Korka Diallo, ya neɗɗo mo taƴike ka ɗaɓɓere jawdi makko o yaha o décourage.
kada bere relation wondigal o yaha o décourage. Voilà, c'est la vérité qui est en train de l'assassiner. Way ko gonga kam woni mo halkude hande kadi. Siko wontum ya faamu yaltintama e nden tampere e on sonja ɗon nden loore ɗon dirtintake sabu konko décourage ɗa ɗon ko noon wawete yewtirde ka pular fino faamiron c'est un mot un peu difficile à traduire pour moi. Découragement tawgol hande kadi wakkilanaaki firnana alana beleede konko tawi ko farilla fewtuɗoma ko hay dankagol hande kadi ɓandu maɓɓe ɗum daranagol haqqeji fewtuɗi ɓe taw hande kadi complètement ɓe fi hon ɗum won waɗi si ɓe découragé ko gonga kan woni mo halkude. Oui, ko wonno takkade ko fop ko wonno fennude kon fop fewtimo ka alaka takke hande kadi donc il se retrouve dans un découragement total. Si ko woni to waɗugol mo ɗum ɗon kadi dandata ɗum ɓuri hulɓinaɗe dandatama naade te tun e nder kaso hara hino warbudem. Siko wontun sa yawi faamude ɗum ɗo ko gonga kan hewtitilan parce que gonga ko ya accu gonga kan ka fewne ko ya accu gonga kan ka wonene ko wiyete kon guide ko ya accu gonga kan ka torsane. Si a dogi ɓaawo fenane le gonga kan irjira e ɓaawo sika hewtiti ko ɓaawo gon kan luuboray ma. Allah c'est grave mbenta karma. Partagez le live. Ko honno banaadama on yaltirta ko wiyete découragement ko etagol tawo jaɓa gonga kan. Oui, siɗa faala daɗude ko wiyete ko le découragement taƴagol angal wakkilagol jiiɓu ɓernde angal yigol ko fi hon ɗum wurani ko fi hon ɗum jokkani ɗe golle ko nafoore on ɗum woni mum ko be jaɓa gonga kan acca dartagol gonga kan ko be ɗuytutoɗa e jokkugol beleɗe maɗa. C'est là le problème. Merci Mamadou Saïdou Diallo. Merci Mamadou Diallo. Si tawi hiɗa wawi ida faala yawde e laawol yaltinayngol ma e sifadi alhaaliji haray ko be accepta d'abord la vérité ka jaɓuɗa o automatiquement fayino e nder gurdam maɗa no woodi vide no woodi loore nde remaka no woodi ko wona takkede no woodi fello ngomi woni takkade ngomi duwa ƴawde miɗa takkade nde ko on saayi ɗon noon wawata andutude hino fello ma ngo e hino lowre mande e hino ko duwaɗa waɗude ko hino ko fewtu mako anda noon hande kadi Allah tagalima accitirmani himo waɗi e ma ko ƴawata ngon fello himo waɗi e ma ko taƴitata ngon fello ko wiyete tawakkal alallahi na ƴettugo jikru o naata e suudu tawakkal alallahi na jooɗagol fela wonɗo tawakkal alallahi na uddutugol qur'ana janga ga fuɗɗi ha ga haaɗi tawakkal alallahi na jooɗagol habbo yimɓe ɓe tawakkal alallahi ko andugol ɗe juuɗe ko machine ɗe gite ko machine ndi ngaandi ko aala ɗe koyɗe ko aala ndu hendu ko fiima tagira ɗe leɗɗe ko fiima tagira ɗiɗo fuu ko aalaji ɗi duwaɗa wallitorde fiya taƴitungo fello wongo hakkunde ma an e ko faalaɗako wota janɗungol fello ngol hulɓini ko an fanɗi huni hoore ma ko an fanɗini Allah taguɗo ma
ko an sali gonga kan fello ngon ko ngon jandi wo ko ngon jandi ko biwo tuso ko buy hawtindira koccu kaaje ñane e tosoke e leɗɗe e nandolla muɗum ko koye piiwoy tuso koye hawtindira woni pellin molanagidi yeeso si tawi a hutaki Allah taguɗo ma a hutaki kolli maɗi a hutaki ɓandu maɗo a décourage o tako hay siko kaƴum gotum ma teppere wotere ñande wo hiɗa wawi waɗude ko ɓurata sattude ko fuɗɗode nde. Merci. Partagez le live, mettez le cœur. Ko ɓuri sattude e projet ko ɓuri sattude e kala hunde ko fuɗɗonde parce que fuɗɗonde Allah laaɗa Allah tawetake dans le premier pas o tagatama o waɗe bani adama o waɗe suɓotoɗo o jonne ki hakkil o jonne ngil machine ngil o fuɗɗanoma lowre non yalte e wiigol o no arsika o ko sans heeɓi o ko nene makko du'animo o non tout est travaillement chance no wayi wa ko ndiyan saƴata ko andu a andude hewtika ndiyan nan saƴa leydi ndi ko fiima an taƴa lowre ma nde andu ndiyan ɗan no saƴude kamo kala o ko wiya toon chance artike no wayi wa nangue ko duwa andu a andude nangue nge nge fuɗi ɗo nge mutoyde ko fiima an ko fi kala neɗɗo fi kala kuɗ ko anduwa andude hiɗa gayna hiɗa yoni hara noon a jaɓali kadi wonde lampo gertoɗa ɓootoɓe si wona ɗum fuɗɗagol ma ɗum ɗon haray ko fi woɓɓe wuranɗa andu ko ɗum faalaɗa ko woni hakkunde ma e ko faalaɗa kon ko fello wota taƴitu ngon fello kadi wota ƴaw ngon fello kadi fi woyɓe fi jama fi woɓɓe yo taw ko fiima taw wota wallu yimɓe taƴita ngon fello an a taƴitali ngo ta wallu yimɓe heɓa ka naata waalo an a ala ka naata waalo ta wallu yimɓe heɓa dewle e ɓiɓɓe an a ala ɗum wota wallu yimɓe heɓa kaydi an a ala ɗum wota woni e leydi ndi annduɗa hino laawol duwango rewede heɓa kaydi l'intégration très facile hino laawol ngo hiɗa andi gurdam maɗan no humodiri e kaydiri so ala ndin ɗon kaydi wona hayya hunde kono ko an woni ɓantude cuurele darna piiji un beau jour ɓe innete sort de ce pays fello ma gon no waywde ndin kaydiri un beau jour ɓe wawma noddude ɓenna sort de notre territoire ara tawa jaga ko a lampe guerto sa andali ko ɗum woni fello mangol a lumbina e woɓɓe an raɗa juuɗe ko ɗum wiyete suɓagol hoorema andu ko honɗum fewtuma taw tottu farillaji fewtuɗi ɓaɗin taw si haala fi naafila donc ara e windi kala tuma kala yiɗa bana adama no dépression de découragement c'est à dire o yaha tawa hande kadi o ala énergie o ala doole fi aduna ko ɗum wiyete no découragement ko sike andu a hewti ka gonga ka yafota koma à 10 ans 20 ans 25 ans gonga kan no jooɗi habbi ma parce que fewndo ɗon Allah no habbunoma e gonga kan Allah no konduma mo adduma ka hoore leydi ɗo a anda donc hijabu molanaɗo no iwtiri ɓawma no ñawdandema probléme ji e piiji ɗi an a anda ila noon ñande annduɗa nawri yeeso si wona ko darenɗa ko darotta ko sona lowre nde remuɗa a soñata e ko sahi hombo bana adama wawata faamude ɗum ɗo o yalta e gurdal lampe guerto wayi wata sikku ko wonɗa heɓude kon
nden inde e ɗen jawle ɗen toɓɓe wota sikku ko ɗum ɓottinta gurdam maɗa. ɗum ɗo fuu no woodi ko ara tawa an ko han woni miran ka ɗiɗo ara wona ko on miran ɗon wawata wernude ɗiɗo e si tawi on miran no tufi si tawi on miran wawata rondade. donc ko anduwa wonude bani adama ka ɗiɗo piiji ara wona par ce que mi alnan ɗo hunde wotere si a yaadi e bani adama ha a accimo nanirde neɗɗan ka ko hande kadi koko étiquette ji ko toɓɓe ko piihoy fuu fa fuuwoy wonɗamo nanirde himo koola ɗum e hoore makko wattan yiila e makko neɗɗo o perdino neɗɗan kako ko tuma neɗɗo perdi neɗɗan kako nanata himo noddito fedde himo noddito e clan himo noddito idéologie hoy haray o perdi déjà neɗɗan kako yagal makko ngal ko ɓuri e heewde wattan yiila yimɓe ɗi systéme ji fof wonɗi ka aduna ɗo ce sont des systémes mana ko laawi ɗi bani adama wallini hiɗi hutore naforeji goo heɓo mais si bani adama ari ha tawi ko yo piiw becce winna ko kanko woni nden hunde rento e makko o fokkitani halkugol hoore makko halka kala ko iwtiri ɓawa makko. goɗɗo piyi becce min komi o clan wona a on clan si goɗɗo piyi becce min komi ngol leñol wona a leñol mango si goɗɗo piyi becce min komi socialiste communiste o piyi becce min komi panafricain wattan yiila o perdi goɗɗum o perdi miran on miran duwaɗo wernude koyɗo piyoy ala e makko minen komin nationaliste ko minen woni yimɓe leydi ka nanuɗa bani adama no piya becce piyum taw ɗum wona kanko jeyi andu ko wernata ɗum ɗon kon woni ala ton no way sa nani goɗɗo no inna miɗa mari jawdi anani goɗɗo no inna miɗa mari gandal andu ko marata ɗum ɗon kon ala ton an non itorowo ɓawa makko mi wodiri Allah taguɗo langon o siiɓo to ƴiƴam maɗum par ce que kanko ko o zéro wona hay o hunde si ko o hikkani on yeeso on naati yiide o wawali wonde bani adama o yahanta hay hunde ɗum ɗon moƴƴiram o wattane yiila wota diina kan wono diina kan wona ɗon hollirede diina kan no mano wona ɗon hollirede aadaji ɗin no mano wona ɗon hollirede e systéme ji aduna ɗin no wota ɗum hodu on wota ɗum janfo on no luutodiri e ko nafa e makon ko nafa e makon ko e ma iwata c'est qu'on appelle la conscience humaine si hunde nafete ko e mande iwata na ko pikuli donc ara yalte e ko wiyete le découragement c'est juste une émotion temporaire ko so ande wonde e feƴƴude ko be bani adama on faama o jaɓa ko o bani adama si a faami a jaɓi ko a bani adama an e leydi ndin fayda on serta an e aduna luttuɗon fayda on serta fi honɗum si a ndaari no aduna no Allah walliniri noon tagu makko ngun a taway tagu makko ngun no e nder ma c'est qu'on appelle la spiritualité ko yii tagol e nder tagu ngu misal ɗo joni o le changement d'humeur o waylagol alhaaliji meɗen kenen hiɗa e alhaali weltinayɗoma kenen hiɗa alhaali wullinayɗoma kenen hiɗa alhaali hulɓinayɗoma kenen hiɗa alhaali siwrinayɗoma c'est comme l'été l'hiver no waywa setto ndungu ceeɗu fewndo jangol tawi si a andi ko a bani adama anday an e ɗum ɗo on serta no way waɗe leɗɗe kenen a yiyeyde machallah
kaki ɗin no yaltino laba kene a yi'ede kaki ɗin labaka kene a yi'e wurna kaki ɗin sami. La vie c'est comme ça, hunde daraki nokku goto aduna on daranaki hay e goto koko woni e waylolirde ko ɗum noon naadayma e découragement ha tawata a miijoto fi warta ɗon a miijoto fi c'est à dire wongol hande kadi colossal sans but sans objectif ma tajoɗa ha yaha naata e deal trop beer prostitution. Merci monsieur Thierno Diallo, merci Kicho, merci Aliou Dialasso. C'est tout simplement ko gonga kam won ma suppude. Oui, la vérité ne te pardonnera plus à partir de 40 ans. Si minni 40 ans ko mi wi on ko helli fagol ma sennindira gonga e fenade tuma gaynuɗa sennindirde ɗiɗo si a sumike luttugol indi darkness ka nder niwre ko woni kon ka niwre ton si ndaygu ngun ari kañum sunnete ndaygu ngun ko woni sunnata ka nder niwre ko mo andaka ka nder niwre woni ndaygu sunnata ɗum mais ila ñande annduɗa way ɗum ɗo ko niwre ɗum ɗo ko ndaygu wiiɗa e beteke diina kan wi e beteke aada han wi e beteke mi heɓoy e aljanna ila nden ñande si ndaygu ngu ari wona ndaygu yaafoto nguma ko ndaygu wirtay ngu ko ndaygu sunnay nguma. Wata sikku ɓe ɓuttimɓe hande ma ɓe ɓe wonɗa yelade wonugol ma ɓe yo ɓe yiyata dans le bonheur wata sikku haray ɓe wonda kamɓe kadi e sattedeji non. Le bonheur wona fittugol itta sattede fittugol itta des émotions difficiles so andeji sattuɗi ou des expériences qui nous déstabilisent non. Wona ɗum fameten ko wiyete bonheur. Le bonheur ko wiyete ɓuttuko famugol ko bani adam famugol woyi ɗi piiji ɗo accepta ɗi ka gurdam ma koko arata rewa feƴƴa andi an a faamay woni koko woni feƴƴude ceeɗu koko woni feƴƴude ndungu koko woni feƴƴude setto koko woni feƴƴude dabbude koko woni feƴƴude sa jaɓi ɗum ɗo automatiquement hunde wonde feƴƴude nde a jaɓata nde naɓore a wawa nde ceerde si a jaɓani noon ɗum ɗo a inni ko a ndefedde ko a o multipa pocco kaca ko a démocrata ko a communiste ko a panacri kara si fokkiti naɓorde ma naɓora yimɓe buyi an sa fokkiti soit naɓore ma an sa fokkiti naɓora yimɓe buyi naɓora dolle dammi e feema e feƴƴoya no mais tawa an kadi a feƴƴi donc faut pas être dupe sortir dans le découragement ko sanga ka ɗaɓɓere ma jawdi ko ñande découragé ɗa ñande landiɗa hoore ma ko woni ɗum mi jokki hakkunde ma e memugol e ko faalaɗa kon c'est un pas wodiri Allah tagɗolan ko tampinta en ko ɓurata en tampinde ko angal tabitugol wayi buyno ɗo nanay no haala fi diina no haala fi politique no haala fi mosidal mais c'est des gens qui ne sont pas constants ko yimɓe ɓe ala conviction ɓe ala iman ɓe ala hoolare obstacle tosokum si adiniɓe c'est fini il change de cas non Allah sa wiiɗa faala hunde o inna awa ndaare par ce que hunde nde no mari poids be waɗa musculation taw fi hunde nde faalaɗande kono sa inni yiɗa faala ton ko bina kilo temedere imo andi ƴetto kilo temedere be wona kilo temedere ñaamiteji duwaɗi remede ɗum ɗon ɗi ñaame jande duwaɗe townede ɗum ɗon miskilji ɗin prépare ɗum ko golle te yonno ngesa arana mba hollaɗa mba
a fuɗɗi ka lannentinaka jande de hollaɗa ɗen yo towno a fuɗɗi ka lannentinaka laawol ngo wiyaɗa ngo ya rew a fuɗɗi ka lannentinaka ko fuɗɗiɗa o ka satti o no accitude ka fuɗɗiɗa o no satti o no accitude accita yaaka baatine accita yaaka bile accita naata e nde fedde accita ñitto yaraɗa maintenant à la fin c'est le découragement qui t'attend parce que ko fuɗɗa wala laatade yaaka kam ko baatine mo bugo ga mo bugo wayna kala ko fuɗɗiɗa moƴƴay kono sakkitonde moƴƴata ko ɗum addumaka makko ko nde wonno wona a lannintintoɗo ko fuɗɗiɗa ko ɗum addumaka makko ko ɓay hande kadi a fuɗɗike fenande hoore ma ko ɗum addumaka makko mba gesa ba a lannintinaki hiɗa andi ko découragement allanta hiɗa a ari ɓayɗa sikkude ko yaye ma germa ɓayɗa sikkude ko biro ma wonno yanganaki ɓemma ɓayɗa sikkude ko kuddi mawɓe ma no gasa ko ɗum jokki o mais iɗa suti neɗɗo wano ma mo anda hay diina kañum o ɗum boyi o taƴitingo fel mo anda hay no duworte o taƴitingo fel hiɗa suti oɗa kabaje makko ɗen hay gayni moƴƴude hay o anda no duworte hay no bismillahi alerte seke kanko batnijo no andi ko a fuɗɗotoɗo piiji a lannininta donc ka wi'ay ma ɗon automatiquement e kala ko fuɗɗiɗa kala mo ukkodirɗa masha Allah aray no foti kono lannode nden voilà ko ɗon noon o addata miijo ma ngo lannode nden moƴƴata ko batte juuɗe kono naati waɗi o gonga makko kanko o weela o jiɓaki an a weelaka a jiɓi o sooda jiɓaye ma an sooda basal makko ngal merci Ibrahim bun Mohammed Bari salamu aleykum donc haray si en faami diina kan en fowtoto si en faamali diina kan en tampay sa yi ɗum yimɓe no sa'i no tampi no yangi ko diina kan woni ɓe faamal par ce que sa faamal diina kan ko diina kan tigiri halkay ma c'est comme la vérité si a faami gonga kan accay gonga kan yonnanoma si a faamali gonga kan ka nder gite yonnoto donc c'est très dangereux la vérité c'est comme le feu si a faami a defiray a doginiray oto moƴƴinay fiiseji a iwlorto mais si a faamali aray woni yibba e hoore ma sunne c'est cette vérité qui est en train de te tuer voilà ko ɗum woni o découragement Mamadou Saïdou Diallo merci vous êtes sur la page de Namna Selli Thérapie. Nous accompagnons beaucoup de personnes dans la thérapie. Nous accompagnons les wallito yimɓe biɓe isinillah e fe ñabbeli suuɗi ñabbeli boyno e meɗen tawata ko suuɗiɗi ɗin ɗon noon ɓuri hulɓinade ñabbeli feeñuɗi ɗi andi nawnare sino suuɗinde suuɗanima an tigiri kono ñawdortoɗa nde no gasa ko ɗen nawnaje woni ɓisade hakkude ma e ɗowoɗa ɓere ma jawdi iɗa toña e ɗo yimɓe e hoore penade hara ko ɗen nawnaje ce sont des croyances ɗin miijoji wonɗi e ma ɗi hooliɗa ɗin ñaworeji ɗin sikkeji ɗin conclusion ji yaw ɗin interprétation ji firoji ɗi jogiɗa ɗi yiyata piiji fira na noon piiji ɗin woniri ka nder hoore probléme o joɗɗina c'est un problème générationnel ɗum ko ila mama soroma manta soroma ari e sa etaki hatta e ma an kadi a feƴƴinay joni e ɓikkoye makoye way lampu gerto min numa nawnare nden on traumatisme wonduɗa e mum c'est générationnel mana ɗum ko jamanuji jam mawɓe maɓe ko ƴiƴam maɓɓe ɗan woni ma an aden maɓɓe on ko ɗum kala ko ɓe hulaynoɓe maapoɓe an
Allah walle hara ko gonga si be hulay no fenana parce que batini ko dum lamino e say bile ko dum lamino e say dum no Allah ji himbe no nada e pammeje e hoggo no wada kolomboje no wugede maccangago joni si tawi a gerali dum hatta e ma c'est-à-dire haray no e ma e none go oui c'est croyance de maçon oui ko be fama vous êtes le premier responsable de tout ce qui vous arrive vous obtenez dans votre vie andu ko an woni nene e baba kala ko won ma hebude ma kala ko hebuda gadna do dum do no lota ngandi goddo laaba pos dar ko Allah wi en kon katina man amila soliyan fali nafsi wa man asaa fa alaiha c'est-à-dire si dina kan famama fawtere ara sika famaka dolle pontinge kaaje wo kala golludo ko moƴƴi o moƴƴa ko non firirta sa golli ko moƴƴi wona ko moƴƴi moƴƴa kala golludo ko boni wona ko boni bona o sesa ndar ka golle ma ko do wadi Allah wi ka sakkitoro yewtere wa ma rabbuka Allah jewdo ma jewdo ma on de wonade bi zallamin wondo toñude lil abidi jeere makko dum do holli shayi da boni na Allah bonno ma de shayi da moƴƴi na Allah moƴƴi ma de ko joddi woni ko joddutuma ko joddi ndi fodduda e mum woni ko jonnuma yetta do joni misal nyande mimmi nawna selli mi wali e yaasi e nder 5 secondes bernande metti ko no mettini bernande ko de mi da wonno mi da fellude mawbe ammen aduna on ko mi feƴƴini ko mi da fela piiji mais mi ala nder do mais on 5 secondes don ya bi su chap mi rutti kishange wonki yanki nawna selli sida wali ka yasi kaka yasi fodduda e wala gol hande ko dum gollanga automatiquement c'est-à-dire asikay wona ka yasi mi wali yande kada asikay kammu wonan lank sam plafond là-bas leydi ndi wonan lan tanki ɓurki lapede gadna ɗo je répète andi Allah fodde hiɗa naɓude felowre nde nokkugo on yidata aduna oh c'est la France c'est le CEDEAO ko kawtangal ko leñalngal non a yidata Allah aduna ko benga ko yuma ko bingwang wadila ko ayidata e Allah aduna ayida non e halobe inde Allah be walle feetere kami e nder on 5 secondes do ay mi wejjiti kami walata mi da wejjutude bernande no jibi parce que mi yidali Allah mais ka wadu don kaw min no si tawi da walade do ko do remanda ko do fodduda e walagol hande automatiquement leydi ni wonani lan ko mi halane on kon daddude burde mawnude kam ngummi dare kam ngutta c'est le plafond le plus joli du monde automatiquement j'ai compris Allah toñali nawna shel si tawi o inni yomi walo do hande no wodi ko mi doa finade si mi famali darson mi wata do si mi famali darson mi iwata do mi feƴƴi yafanede c'est la vérité qui m'a rattrapé ko mi wonno takkade ko ɗum wi ala ka takkoɗa hande kadi
Merci ma chère Fatou Dingray, ça fait longtemps nous sommes. Tuma kala goɗɗum heɓma yirtito e ngal aya wallo wa ma rabbuka bizallamin lil abid. Allah wonali himo toña konko jeyi. O toñata ko o jeyi kon kanko. Ko enen toñata ko jewɗe. Si goɗɗo laamike leydi o toña ɓe o laami ɓe. Si goɗɗo lamminama hoore famille o toña ɓe. Si goɗɗo lamminama e hoore golloɓe o toña ɓe. Allah nano, Allah na banano. Merci, partagez le live. Merci, Mamadou, très belle. Donc, on est trompé, qu'on a famille de non dinaka. Hey, on a yahudo Maroc. Fou, on yawde janga dinaka Allah jipinika. On a wondo immare do yaha Saudi Arabia. Wona fo woni yawde janga la religion révélée. Wona wondo immade do yaha partout dans le monde woni ko Iran kala ka o yaari wota sikko ko diina ka Allah jippini ka woni jangoyde. Ce sont des systèmes imposés. Mi sifano misal do jono leɗele sa yehi a tawa jangana kuɓe ɓe fayda mo kala e fedde mum jangana kuɓe ɓe sa yi joni on Saudi Médine dans les universités a tawa ɗon tabligh ko fedde a tawa ikhwan ko feddeji a tawa khawarij a tawa wonɗoɓe jannude on ko bidia un vrai bidia kram kojo ma tawa tawhidi meme o anda parce que na haalu gongol ko golle ɓe wata sikku ɓeɗo fof ko salafiyankoɓe ma ko sunnaɓe. Ça trompe beaucoup les gens. E kala kadi anni e mum ko kañum andi kon no gaddi ɗum ko kañum wonɗo jannude on no andi ko fiyon ɗum janniran an anda arɗo jangugol ngol ko kanko andi kon ɗum woni jangiran jangowo anda ko kram ko miiji fondo makko kram ko jon anda ko no jangana ko jon miiji excusez-moi je suis sérieux woɓɓe waɗa ɗum duuɓi ɗiɗi no jangude taw ɗengal arabu parce que il faut qu'on beɓe jogoma taw kayna ɗon ɓe janne defte hadis no wayi wakkal men ga hendoɗa licence siɗa faala yahande master ma doctorat je ne sais pas quelques années encore mais wotta ɗum hoode ammo yahali jangaɗum. Ça c'est pas la religion, ça c'est pas la, c'est un système ko système mana ko hokko wallinango immorde e leyɗele ma e leydi fino ɓe feƴƴinira programme ji maɓɓe ɗi. Ça n'a rien à foutre avec la religion révélée. La religion révélée n'en a pas besoin de ça. Yaw ƴetta Qur'ana on uddita jangamo haray ko Allah wonma yewtude si tawi miram won ɗon ka nder ɓandu ma yiɗa udditi o yewtete ɗon ha laaɓa poy wawa rewdemo harana e nder hoggo wonɗa. Donc iwo yawɗon Maroc jarke yawɗon Maroc jange, yawɗon Iran jange, yawɗon Saudi jange, yawɗon Bangladesh jange, yawɗon Pakistan jange. Si ɓe ngari fotti nokku gotu ngo yite huɓata parce que mo kala hino janna fiyo ɗofto fiyo nafu fiyo woni nder hoggo leydi jannuɓe na diina. Siko diina kan ɗum ɗaɓɓa ko honto jangoyɗa parce que Qur'ana on sikkala wona o ɗiɗi ko goto. Si tawi tun on yeddotiri si tawi Qur'ana on ko goto on rutta yeddotiral mongal ka Qur'ana ɗum ɗon waway on serdine. Si tawi wona bewre woni e ma automatiquement y a pas de problème. Donc ala ko woni en ala ko hewti hande ko woni ɗanninde julɓe ɓen hewtiti sikkugol
les religions d'état ko ɗum woni diina Allah kan non. Diina Allah kan c'est la liberté, c'est la liberté de choix. Diina yimɓe ɓen ce n'est pas liberté ala ka yimɓe ɓen. L'homme ne va jamais te donner ta liberté. Wattan yilay ɗum ban adama jonnitatama hoorema aduna par ce que mo loyi ko an jonnitata hoorema liberté ma sabu andugol ko Allah attima jonnude ɗum. sa sikki noon diina les religions d'état ko ɗum woni diina maayigol ma e sumugol ma ko gootu déjà rayɗa sumude, déjà rayɗa ƴakkitade ɗa ƴakkinirde yimɓe. Donc haray si a yehi e sifaɗe leyɗele waɗu ko hakkille ma c'est un système ndaara ko yaadi kon e diina Allah kan kollitira ɗum ɗon ko yaada kon accidaɓe e maɓɓe. so accidali ɓe ɗum ɗon a neɓay wadde hareji ɗi fewtama, a way a neɓay wadde hareji ɗi fewtama ɗi Allah landakima. de goɗɗo no yana e découragement wo ndaaru naga lowre makko woni remude. Partagez le live, mettez le cœur. De goɗɗo no wona baaso perdu fu so jokka himo tampina e lowre makko woni remude. Allah wiɗo wala pos wama rabbuka si tawi woni jewɗoma on bisallamin li abidi ngolɗo konngol ko goonga sikki ko on tuñude wonkimmaki. si tawi hande ko a miskino ko a baaso ko ɗon fuɗɗu waɗa wonde. si tawi ko a nagge mo galaɗi ko ɗon duwaɗa wonde. Allah toñama de o yoɓete woni. si tawi hiɗa jaasi ko ɗon duwaɗa wonde. si tawi hiɗa tiiɗi ko ɗon duwaɗa wonde. si tawi ko a dimo ko ɗon duwaɗa wonde. tawiɗa ɓuttini ko ɗon, tawiɗa jogii jawdi ɗa fodde mayri. si tawi kadi ko a lampu gerto ɗaɓɓowo toɓɓe ɗum kadi ko ɗon duwaɗa wonde koko remuɗa. y a pas de hasard, y a pas de chance. Tout est cause et effet. Nun ala o kodduri ko wonɗo miija ɗon ɗayntoto woni ko adna ko laawi. sa yehi nano ko woni nano kon ko ɗum fottata ko ɗum woni kodduri. sa jokki laawol nano hiɗa anndi golɗon ko naɓa e maako haa e wirtere e kaso e hersirgo wonkimo ko ɗum wonto. sa jokki laawol ñaamo ko fawtere e ɓottu e hoolaare e teddugal e dim ɗum kadi ko ɗum woni kodduri. wona yawgol nano fotta e ko hersinta ɗum inna ko Allah muuyi. Allah muuyi no mo rewi nano o yana e ko hersinta ɗum. voilà ɗon haray a faami diina maga. Allah muuyi mo rewi ñaamo o reway e o hawrodira e ko teddintam. sona ɗum haray ko e diina yimɓe wonuɗa na e diina Allah ka. donc haray fi yo ɓernde ma nden wawa ɓuttude yalta e découragement siɗa yahande jombugol. an a gorko siɗa yahande jombugol ma siɗa yawde golludugol e yimɓe, ma siɗa yawde huwodirgol yimɓe, ma siɗa yawde naatugol e clan e fedde, c'est ton choix. ko ɗum nawna selli mara ko jonne waɗu ko hakkille ma ka dewgal. wona sonnaɓe nelaɗo ɓen ma sifa maɓɓe wonɗa yawde jombugol. fillito wona nene Aisha Khadija wona ɓen wonɗa yahande. waɗɗum ko hakkille ma. ndaaru ko Allah wi ko ngono sonnaɓe nelaɗo ɓen nan ɓe nanda hay e goto. ɗum ko suɓeteɗum immorde Allah tigiri waɗana ɗum nelaɗo geɓal. siɗa anga sonnaajo siɗa yahande dewgal wona Saydina Umar, Saydina Boubacar, Saydina Aliya, Ousmane bun Affan wonma jombude. non
ɓe Allah ɗattotoɓe nelaɗo ɓe wallito nelaɗo e projet yottingol diina makko kan Allah kadi ko suɓayɗo ɓen yimɓe loota ɓerɗe maɓɓe ɗen na wonde aray ɓe laaɓi ko Allah tafata ɓe fi mission yottingol nelal ngal andu siɗa yawde jooɗanagol goɗɗo wona waliwjo wonɗa yawde ka mum wona malaika wona needi wonɗa yawde wona ko ne'a kadi wonɗa yahande andu ko bani adama ara ɓuttini bani adama no mari jikkuji wonduɗi e nafoore mari jikkuji wonduɗi e lorra wonduɗi e nafoore ɗin si tawi ɗin ɗon no ɓuri wonduɗi e lorra ɗin wondu e o tigi géron wonduɗi e lorra ɗin ekkita ɗon ɗi ha wawon ɗi lontinde itta ɗi fesi lontiniron ɗi moƴƴi ɗi si tawi noon jikkuji bonɗi makko ɗin koɗi noɓɓuri e ɗuuɗude ɗi jikkuji moƴƴi makko ɗin ɗum hiɗa suɓina wonugol ma yakko ñeŋoŋa kori wona annabajo jombuma wona sonnajo nelaɗo jombuɗa nene Aisha nelaɗo ɓe lotodayne no ko gonga kone ko o nene Aisha oɗa ko nelaɗo sonnaɓe sahabaɓe ɓe si o fokkitino ɓe hinne meɗen wakkili yiite aduna ngen kono min wawata wakkilade heykan ta sukkude ko ɗum wiyete iman kopi a wonay authentique si yiida e Allah a wonay authentique a wonay mana nendi ko wonuɗa kon a feññinay ɗum koye nder ɗum Allah sanzayma Allah sanzatama ka fenade siɗa golludude yimɓe ɓen andu wona nunɗuɓe tun wonɗa golludude mum wallahi mi haalnan ɗo hunde wotere sa yi tampuɗo mo yaltata e tampere ka bange jawdi wi'i hoorema a yi neɗɗo malhonnête neɗɗo mo nunɗa a yi neɗɗo un vrai escroc fillito c'est très difficile à reconnaître neɗɗo imo ɗaɓɓude jawdi o yaltata e basal o yaltata e tampere innu hey kan a nunɗa himo ƴoƴi noon himo ƴoƴi ko yimɓe ƴoƴuɓe ɗum hatta ɓe heɓa goɗɗum himo añani himo bodi anniye ko ɗum sa yi neɗɗo ko yino ha jawo mo haɓɓiti o ittanayi ɗum hande watta yiile makko ko lampo gerto en Allah wiiga wama rabbuka bi zallami lil abidi ɗaɓɓowo no duwa heɓude kene o perda kene mais an a heɓata fiw koyɗa e basal ɗum ko no waɗanimmi alajji kaari no faabiila alajji kaari ta anndu ko woni miijanade on alajjijo meɗen ka place ɗo ala yarde yeeso ala sa anndu ko o woni calculde ka hakkille makko ɓayi o ala heɓude jawdi ko on ɗum woni hadde o heɓa sa anndu no on neɗɗo gollirta sa anndu hoola reeki ko o jiiɓata sa anndu o neɗɗo mo wonɗa wiide ko miskino ko yul sa an sa yi o no gollirta on yaawu seedude ko ɗum waɗi siɗa yurminde mum a yaawu seedude makko mais mi wondiri Allah taguɗonon c'est les personnes les plus malhonnêtes du monde yaw yiyaɓe ko honno ɓe waɗirta Orange Money yaw yiyaɓe ko honno ɓe waɗirta o kambis o golle kaalis yaw yiyaɓe ko honno ɓe woni huwodirde e fournisseur ɓe maɓɓe ɓe c'est des personnes les plus malhonnêtes du monde
c'est les personnes les plus malhonnêtes du monde. Et ko kamɓe kadi ɓurata nanirde inde Allah, inde nelaɗo, inde dina. Ko ɓe wawi du'ade si ɓe wallini du'awu, si tawi ko a lampo gerɗo, si tawi ko a ɗaniɗo, si ɓe wallinanima du'awu, wallahi a innay masha Allah. Oɗum ta jaɓu luttugol e gurdan lampo gerto, facile à manipuler. Hoolo ko goɗɗo golli kon wota hoolo ko o woni e haalude. Mi fillito si tawi ngal ayawal ɗo hiɗen fof en sikkitaki ko Allah yewti ko, man amila salihan fali nafsi wa man asaa fa alayha. Yalto hande e Allah jonnata tere maɗa nde ko moɗo won tigi ɗo jonnata ko e dina yimɓe ɓe wonna. Allah jonnata tere maɗa wonde naɗo mi duwa wonude arsike ko arsike jama fo maɓa jonna kaari ko beppale. Kala wiwɗoma ko arsike yimɓe ɓen fo moɓa jonna aade ngoto, si tawi o hendaki o wullitike seke o gomɗina, sike ko makon o hendaki, si kono waɗi hendoɗa. Si tawi hiɗa gomɗini a innayno ko hankon hewtali mo haray min kadi mi yaha nagge. Konno wirta ko soroma du'i kon ko e kaari jaabi, ko batima du'i kon ko e kaari jaabi, o ala jondema ko makon. Si tawi a hendaki a wawata famude ko makon arayna ton duwa yarde, ko hanno fama kon poye mum ɗo. Ndaru les pays les plus pauvres du monde sont les personnes les plus malhonnêtes. Wallahi billahi, leyɗele tampuɗe ɗen ko leyɗele yimɓe janfotoɓe. Yaw Côte d'Ivoire a Guinéenjo hande min naade goɗɗum hande a Guinéenjo, inde ma nden tun yoni ko goɗɗo sikkitoma ko vibroquin ɓe wiyata ton Guinée. Vibroquin pièce no e nder oto, hikun ley hikun dow, hikun nano hikun ñaam, wiyete vibroquin. C'est-à-dire sa yi kun ko kun ɓoyli kon. Yaw Libéria, yaw Sierra Leone, yaw kala ka yawɗa, yaw Occident. Sa wi ko a Guinéenjo mi wondiri Allah taguɗo lan ko Guinéenjo on tigiri taw anata fima. Les pays les plus pauvres du monde, ce sont des personnes les plus malhonnêtes. Wona ƴoyre okkorta kaalisi, ko okkorta kaalisi, c'est la confiance. Ɓay non confiance ko golle ko golle tekkuɗe. Goɗɗo jonne goɗɗum jonneta, ange goɗɗo haldo goɗɗum hunna, ɗum ko golle de. Goɗɗo inna ya naɓam, goɗɗo inna ya naɓan goɗɗo 1,500,000 naɓa 150,000 sikka a gañike. Goɗɗo inna ya waɗu retrait 75,000 francs, ya waɗa retrait mo 750,000 sikka nono miɗa joƴi. Goɗɗo ara ka ma mbiɗa andi ko nagge ko ɗaani, hi ñande no jokkimo, ko bira makko woni mo ñaamude, ƴawnamo e filam, frappamo, lootamo, jattamo, kala ko mari. Tu n'iras nulle part. Kala ko yiwɗa, kala mo yiiɗa no mari jawdi, harana e laawol nunɗal confiance o heɓi ndin jawdi ndin accay mo ɗon ndi rutto ka yimɓe marɓe confiance. Non, ndi won jawdi wondata e neɗɗo mo ala hoolaɗo. Si ndi ari ko transit ndi woni wadde. Hiɗa jooɗi ɗo ko beenowal ko tere hiɗa andi ko a flasher. Hiɗa jomba e penal hiɗa andi ko a cannibal. Koko naɓa yeeya, ko heɓete ko yeeye, ko vantu wonɗa wadde. Ɓiɓɓe ko heɓata ko. E on debbo mo jomnuɗaɗo, ko gouvernement leydi ko wonɗa yanganade. C'est pas des enfants. Parce que a sikkunoɗa trompude yimɓe ɓen kono jaka hoore ma wonɗa jam fata. Cannibal, trafic humain,
tawa an anne ma jombugol koko yeeya yeeyamo yeeyidamo ko heɓata tawa anne ma wallugol goɗɗo mo yaha ko wet koko yeeya ida andi pourcentage o koye marɗa ko ida andi beppale ko wonɗamo haalande konko a yeeyay mo woni ko maccuɗo woni yawde mi wondiri Allah tagdolam macca nga ko lannata aduna si tawi a jaɓɓali goonga kan a wona e maccuɗo ha taw ya Allah en ma ino ko wi ko o kanko o toñata si ko a maccuɗo ko ɗum fodduɗa e mo ko ɗum gollanɗa donc ila hande sa fotti goɗɗo himo tampi watta ngila si tawi neɗɗo on tampere manko ne ko circonstances c'est-à-dire ko alhaali mo hewtitimo hewtoto kala bani adam mais ko wonino gurdam makko andu ko bonɗo yiduɗa e mum ko neɗɗo mo yiɗa golle yiduɗa e mum neɗɗo mo nunɗa neɗɗo naafiqijo sena ɗum alhaali koko sansata en yaali hande ceeɗu tum en yaali ndungu tum non ça change mais sansata ka makko o fiinaaki darsu makko on tan Allah le o a feƴƴata darsu on a fiinaaki kala mo huwondirɗa e mum a fenanaymo a jamfotomo a miijantomo ko boni tu n'iras nulle part na noon an ko lampo gerto wonɗo ma suten ɗon bonnude aduna lampo gerto ala ko woni bonnude aduna on hewti hande lampo gerto si hande Afrique ala ka gollede ko lampo gerto woni hadde yimɓe ɓe golla si a yi Afrique fayda ala ka produisede ko lampo gerto o mo nanata no enna sappa e jetata ñaama capantata jangare kamin woni ley kamin woni dow si hajjay kamin si ñawdata ka ko on ko un danger pour le monde parce que kanko ko ɗaɓɓowo toɓɓe il n'existe pas il est très dangereux emo sikki andi ko hatta bonɗo ka diina change ko parce que mo sikkude himo en koye moƴƴi way waɗowo ko boni ka diina parce que ka nder diina o woni mo sikkude koko moƴƴi o jokki kono noon changirde sappo e jaɗata ñaama mo sikkude ko kanko ko farilla ka makko o anda koko woni ɓe faggude ko woni hadde ɓe yalta o anda ko ɗum naadi ɓe ka cuuɗi woɓɓe janɗino hay baafe ɗen karan naatirta e majje woɓɓe wonino ka cuuɗi ha koyɗe mum ɗen woni poto wondiri Allah taglulam ɓaawo ɗo mawɓe men ɓe mo kala memminoto no moƴƴere mandu a yeyneniraɓe men ɓe si ɓe ala ka jardin ji maɓɓe ɓe ala ka wuro ɓe ala ka ngesa hay ka suudu hara ɓe jogii kardal lahoye maɓɓe e hottol lahoye maɓɓe hiɓe tappa ɗon saññoɓe no sañña mais personne n'était là asino jooɗino duwo ɗum na ko andano ko ɗum ɗon noon joɗɗinno yimɓe ɓe ko ɗum joɗɗinno yimɓe ɓe ka lampo gerto wattuno wonde ka woni wobbugo ko na fof haɓani na fof woni saabere ka gooto wino kañum no wawi daranade sentere fop lancike par ce que si ndu maayi si lampo gerto maayi danger yari ko woɓɓe no wonde wuyɓe woɓɓe wona torotoɓe de manjam professionnel woɓɓe wona jiitira bandi worɓe bandi woɓɓe wona de criminel par ce que gollatande kadi lampo gertole heɓata balɗe non jamais lampo gerto heɓata balɗe lampo gerto heɓata balɗe sona tension warimo ko diabete ma o dépression ko feeta ma balɗe makko ɗen taƴa tout court o heɓata balɗe de par ce que yimo wuugade ko ɗum wiyete fure waccangel donc ara yewtere men nden ko ɗo nattude hannde ara min anndintini on ko arande laawa ɗe yewti fi le découragement wattane yiila sa hewti on point ɗon anndu ya un vide on vide konko hebbinaaka konko remaka ɗon ɗa hatto jini e sansugol noone no mijortoɗa noon sa wata faut contacter nawnaceli thérapie ko nawnaaje wiyeteɗe batten ko ferenji ko jikkuji
goto gerama goto kadi wawatama gerude mais ça dans ta tête goto lampotako ma c'est pas dans le pouvoir de l'homme ko an jogi din pouvoir ji ko an woni gerde hoore ma ko an lampi hoore ma sida Europe sida Occident ko an nabi hoore ma kori ah oui sida fala kaydi ya des processus à respecter do ya nadde wongol lampe gerto essaye de gérer ça avec un avocat lando ko honto laawi dabbe di woni l'intégration rapide kala leydi si a faama le système ji mabbe nin no be wuurirta non no be mijorta non be jonnata ma be valata ma yiwde don yo taw ko dum non taw woni premier pas ma sina dum a furda pour rien